into engenza ukuthi ngamfuni lo msindo wakhe agijimisana nenyanga zakhe ecanga ukuthi uyazi oqala ngena la kangeni. Ubaba unama flat la eJozi nase KZN. Anyeke ukuthi izenza 10,000 lezo zinto lezo. Ngeke, never. Uyazi kahle ukuthi nginabantwana abayi2 naye. Ashada iminyaka engana. Nami nginabantwana ngizele. Ngangenza ngathi nginyumba ngizele nami. La kasekho lo muntu esikhuluma ngaye. Wayanga yomgubha yomvusa le. Ngcono kuthengisa lama flat share imali equal. Angeke uthole nix. Angeke uzuthole nix. Angeke uzuthole nix. Ngithi le mali. Ngithi angeke uzuthole nix. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got Chef today, and that's exactly all about Josie Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on josiebioscope.co.za. So guys, today kin boxa this week Osihle, a watsa ba Os Blue nna hantlante ne ke le mosadi wa bobedi wa bo, a re nna ke nyetse sethepung ene ska ke nyetse sethepung jalo, a re Os Blue ke na le bothata le mosadi o moholo wa bona, a re so ska ke na le bothata le mosadi o moholo ke motho re na le di flat a re monna go hlokafetsa re setse di flat a re mara tšhelete di flat a ke ithola ha ithola ke nna a re nne ngwana lo mpha tšhelete nyane next month ampekana next month ena ampekana a re so Os Blue ke qetela se ke batla re di flat tse di rekiswe re nke 50% ya tšhelete eo ho be right hobane nna ke a ropeya o utlwisisa ha ona tšhelete ke receivang hobane ke dula ke fiwa tšhelete nyane mara re basadi ba really choose ka ntata hlokafetse so ntse tlo yetsang ke tlo bitsa Osihle a tle mona tlo go jotsa go bothata ba mosadi o moholo keng a sa mo sherele ka o ba fe so kopa le skemeng hanyane fela mo le emeng hanyane ha yo le skema nyane ntwe ke tshong gore emang fela hanyane ke a gutla le Osihle le tlo gutla ngutla Osihle o reng yes baby. Hi guys, I am back again Osihle my sis kunjani? Ngiyaphila wena njani? Nami ngiyaphila siswa bengisacela nje utshela ama viewers weJosie Bioscope ukuthi today why usibhale? Nginenkinga la bengishadele like esithembini ne ubaba uMthembu. So uMthembu unama flats la eJozi nase KZN. So kunenkinga umamkhulu ngifila ngathi uyangiroba. Uyangiroba ngama flats because of unokuneza 10,000 yini 12,000 and I think ama lento imali ema flat i3 maybe or 2. Yena she gets more than 10 or 12,000. So kunenkinga ngitsini ngcono athengiswe lama flats. Ngoba wena uyarobheka siswa. Ngiyarobheka like serious and sengikhathele. Askisi my sis for kola mlomo. So nje kubatla ngithi ba my sis ku wena uyarobheka kuze kanjani ukuthi umama yena abe ku control ya yonke into mara ngingabafazi nithu uhlile jwa wena osikatsi ba ntate di flats di mo patala bukae mara unole musadi wa hayi. No obvious yazi man sesithembile ne obvious njengoba umamkhulu yena ne in control of everything. So baba shothi bekatshela yena yonke into then mina bekangitshela into engazi ukuthi hawu nama flats eJozi nase KZN. That's the only thing I know. So ushuthi ugelwa wathatha advantage yalokho ukuthi I don't know anything about ukuthini rate malini iflat I know nothing. So ushuthi ujabulele ukuthini ngizothola nje lo 10,000 but now mase ngibheka no I'm being robbed here. Yeah, so wena sisi ngiyakuzwa ukuthi uyasho ukuthi uropiwe and stuff relationship ya hawu le mamkhulu ijwang because of ngiyacabanga ukuthi if be right kakhulu bozoyazi izinto eziningi ngabe sikhuluma kanje ukutshelile ukuthi okay bona mnakwethu kimnakwethu ne nice mnakwethu kukanje nakanje so mina I wanna know why like I relationship yenu njani. No for me niyabheda because asikhulumi nabantwana bethu nje yazini abakhulumisani. Ilonto okuthini umamkhulu so ufuna ukuthi kuzwe ngaye. So I won't allow that mina because nami ngiyumfazi walomuntu lo. No matter ini ngiyumfazi wakhe nami. Ushadile nawe mamakhe. Ungishadile. So uyabona ukuthi kunjani manje? So ubaba seka nesikhathi singakanani ashonile ene nawe nesikhathi singakanani ukuloyo mshado? Mina ngina 7 years ngisemshadweni ubaba una 3 years ashonile. So since lento yenzeka 3 years yonke so ngikhathele because nginomntwana omncane uyakhula this 10,000 is not enough. Because maybe 5,000 I have to pay the rates and izindlu nani. So ngisala 5,000 or 7 ngizoyenza nomntwana omncane ngapha nathi mele sidle so yena kumnandi abantwana bakhe baze bayanona idudla abantwana bakhe. So ubona kahle ukuthi hayi uye vele so ngikhathele. So abantu ifamily yabo baba isuka ikuphi family yabo baba sisi? Isa KZN. Isa KZN. Yeah. So uke wa try ukukhuluma nabo before uza kithi mhlawumbe wabatshela le situation eyenzakalayo? I've tried but you know kunama favoritism yes. So bathanda umamkhulu mina vele balento kuthini yabe ngizobhidliza umshado kaMamkhulu but then baba uMthembu bekangithanda senza into yethu vele. Ne family beyazi so ke ngikhona but bebangayi approve le nto leyo. Yeah, so I think ugel uthatha advantage yalonto leyo ukuthi la akukho la ngizogijimela khona.
Yeah, ngithatha advantage alokho, but then I've had it. It's enough now. Yeah, so kula ka mamkhulu ke. Kire ntsere iqhubeka mo. Akunazinja ngithi lana kwenu phela. Akunazinja. Hey sizeni. Ngikhathele uyo. Hey akekene nice. I've had it. Uzozenza ngathi manje uyi-steering. Singabafazi bakhe sithu. Mayisisi uza. Yeah, uzozama kuze ngokuthi uze kanjani. Ngikhathele uyi. Fan. Salanga uzolwa masoko. Yeah, ngizozama uchana la best. Koko. Please. Bese kunaba. Uye mfana. Makaphathi la ibuthi. Mela bekhona manje. Mela bekhona ni. Koko. Mama leka. Sikhona njani sisi? Siyaphila umuntu omdala besicela nje ukukhuluma nawe. Siyacela umuntu omdala siyijozi bioscope ngiyaxolisa ngokuza ngamakhamera. Ngiyatsiba umakethe ukwesela nero kupa fela ubua lona ka mondlo. Uzokhona ukunderstand ukuthi amakhamera wani. Awu. Namba noma Mthembu. Uyonilethela. Hey mama kunjani umuntu omdala? Siyaphila njalo. Ngiyaphila nami. Mama lana sihamba noma Mthembu mbiza kanjalo usihla ngithi usisihle. Sihamba noma Mthembu usibhalele siyijozi bioscope thina lana ukhuluma no Lady Blue umuntu omdala. So ngizomupha ithuba lokuthi njena akutshela ukuthi inkinga yini. My sis kopojotse mama ukuthatha kini. Okay, mamkhulu ngizile lana because ngiyabona ukuthi kune division nyana ngama flat kababa. So ngikhathele ukuthi ngithola imali eshodayo. Whilst wena nabantwana bakho kumnandi, you benefiting all the money. Mina for sure ngithola imali yama room i3 or 4 lapho nje. Wena Imali yama-room ay-3 or ay-4. estimation yami because ubaba unama flat la eJozi nase KZN. Anyeke ukuthi izenza 10,000 lezo zinto lezo. Ngeke, never. Uyazi kahle ukuthi nginabantwana abayi2 naye. Ashada iminyaka engana. Mina so mele ngifele ukuthi ufike nini wena? Ngifela lokho ke mina. Ngithi walethwa uye le ndoda. So umuntu omdala ngiyaxolisa uweekend ataba yena. Ora akalethwanga uwe ulethwe indoda yakho. Kodwa naleyo mali oyidlayo yendoda yenu le emlethile. So wena mothomolo nthoki nana why umufa 10,000 diflete ka ufela letsa 10,000 kopa ubone nete mothomolo ri dikemere. Mina amandaba zama flat nana abantwana yiba baphethe zonke izinto. Uyabona sengimdala ngisho ngimdala ngikhulela. Abafazi nithi baphethweni i-agreement yabo nabantwana nana kule mali yena wayenza nomuntu wakhe esaphila akasekho lo muntu esikhuluma ngaye. Nami ngithwele insini. Wayenza bona ngithi kwakumele bona bakhuluma ukuthi uyazi oqala ngena la kangeni la. Akangeni so lokho sibanga amafa bona. Wayengangeni la mama. Wayengangeni la cause naye kufana nokuthi angithi lo muzi wakhiwe ubaba before eshona. Lo muzi ngawakha mina noMthembu for 15 years. Ukuthi bona bavumela uMthembu wamshade Kababa uMthembu. Ibali kababa uMthembu. So why mina mele ukuthini wena umele uthole yonke into. Then mina yimlo ke umela safari. Nami nginabantwana ngizele. Ngangenza ngathi nginyumba ngizele nami. Kodwa i-agreement yami nawe seke sayikhuluma lokho ucethe ukushona uMthembu. Angithi sathi mesikhuluma ngakutshela ngathi izinto zonke uzozithola ngendlela okumele uzithole ngayo. Mari savumelana ngale lokho okutholayo savumelana. Hayi ukuthi ngizwa ngabantwana. 50-50. Ukuthi if like he is 50,000, so 25,000. Wena so wena unomkhobholo. Price okhuluma ngawe yonke le imali okhuluma ngazo angizazi zonke lezi zinto phela. Malini ama flat number 1. Each room malini then ayingakhi. Ngicela Mntana mangeke ngize ngimphendule ngoba ngisho ukuthi abantwana yiba abaphethe yonke into. ayasinankinga if uthi abantwana thina manje inthotho utsantate ka ufela dipampiri tsa diflete dindikae mothomolo. Angizazi mina zonke Yazi lezi. umuntu omdala uyazazi inkinga shukuthi I'm not saying kuyawuphikisa mara katsile ke ishebile ngibona ungafuni ukusipha sishow ngenxa yokuthi uyazi ukuthi kuthola malini and uhopa usisi ngama I wanna tell you le batho bantate lilithu and nabantu besimameni ithu unabantwana njengawe unabantwana whatever you need lena wayihloka kiba nabantate and lebana bababa yena abatswetseng bahloka Ukhuluma namanje into engenza ukuthi ngamfuni lo msindo wakhe uzofika usungayenza umsindo yenza umsindo but iqiniso makuzongitshela ngabantwana makuzongitshela ngabantwana ngena apha abantwaneni bakhe into engamfuna ngithi agijimisana nenyanga zakhe ecanga ukuthi uzolu uyena muphi imali ke muphi imali ephelele so that azokhona ukuyeka inyanga angithi uthwamba inyanga esingasazi mntanami ngoba nami angina imali mutho omuhulu hle uthola cheleta di flat umufa di 10,000 uthi control abantu ema flatini ayingayikhi ama room njengoba uyazi angithi uyazi bo uhamba nalo ishende lakho konke ukwenza naye bekahamba nobani nalo ishende lakhe umufu wayanga yomgubha yomvusa le
Uzomvusa kanjani? Akakhuliswanga Sokumele kube njalo. ngamenza ukuthi akhulelwe mina. Aza- Abantwana bami ngiyezondlela ngisenzele yonke into. Maka wena muntu omdala asiyibheke ngendlela yokuba fair, unfair. Nese siyazi ukuthi bonga amukelanga or amukelile ukuthi undoda inomfazi obisi2 neli wena between wena le munna it's fine. Maka no ska ropa msadi omong. Iba fair. No umuntu omdala andithi wena uthi awukwazi awurun lezi zinto zirana ngabantwana. Nanku ke usisi ngobe sasemsha ungamdibanisi nabantwana bakho nawe ube khona lapho. Nizama ukubona yena ehambe phambili angithi wena somdala mama. Ngiyala mina. Ngiyala nje ngoba ngifuna lo mthakathi ahlangana nabantwana bami kuzoba nenkinga. Ngiyala nje nhlobo. Mama, bona. Ngimfazi wakhe nami. Ngimfazi. Sesohlangana sihlangana khona ngoba mina nginge ngiyala ukuthi abantwana bami inani nani. abantwana bami uthi bozothi hlangana abantwana bami uhlangane. Mama, uthatha ba hawking. Ake umuropa ka di flat. Go tlisetsa mpono yore. How about ngwana o a dulele bana ba hao le ena a gone go rana business se ka. How about ke eng tšhobe batlang ka? Ngiyala mpela futhi le Mina nawe phithi mina nawe mamkhunti ezenza iphisa azini. Ngcono kuthengisela ama flat share imali equal. yonke into engiyazi. Thengisana ama-flat ukuthi uzothengiswa ama-flat uzofuna imali. Angeke uthole nix. Hambani futhi la angeke uzuthole nix. Angeke uzuthole nix. Ngithi le mali ngithi angeke uzuthole nix. Mazi kahle wena wabula wena mthakathi angithi ngenquza yakho. Ayikho into ozoyithola. Uzothola le hamba uvusa yena umthe. Hamba umvusa le. Ngeke ngincotha umthakathi. Ethi umbeloko ukuthi uzongiroba. Ufuna ukudla imali yakho namashende yakho. Ngoba uthi angikwazi mina ukukheberesh bakho. Mina ngumama abomkhulu abeza la abenkonzo ba right. Waze lapho uthi ungiboni cha ukuthi bangena lo bomkhulu labo. uthi ndiza njengaye. Uthini undiza? Uzazi ngcono, Uyasho ukuthi unesoko. Umntwana oyetmeza lezo vakashasho ukuthi unoba. Umntwana oyetmeza la emletheza la. Wayenza. Awudla ama remaining mina. Ngisashelwa. Wena uzoshela Manje uzoyithola phi ke le mali? Uzoyithola phi? Ufuna imali uzoyidla namadoda. Imali yomyeni wami ngina 15 years la kukhulu wena. Unje ukhuluma na ngithi kukhulu. ngeke wase wamthatha ngcono hamba umvusa ke wena uhlulekile. Ngizosala hey nami indoda yami. Mamela ke sisi nale mali lebo uyithola yomntwana ngeke usayithola. Ngeke athole ayikho into ozoyithola. Mama ke we iwila yikho la. Ayikho. Bathi akabafakanga ewilini boyi2. So that's a problem. So into mele siyenze nawe sisi angazi lina lili uya di court mo ubatla court wena uyise mama court tsama ulo shebiwa uri wena le mama tshwantse le share dintho jwang. Ha ibo hloka lawyer mo Nalapho mhlawumbe uzoba neclarification ukuthi maybe khona ezinye izinto ezikhona ongazazi umama ukufisela zona and I'm sure ukuthi icourt ingakhupha yonke lamabusiness kababo nawo iwafake la ethi nina nichoose ke njengabafazi abadala nabantwana benu ukuthi ni share kanjani. Wasiba nthekishe bile nka usintho gonko uyenze king isentata qeta o hlokafala ke batla o normalize ntho ha motho qeta o hlokafala o monyetso go etsela eng o make sure wa sheba o sile eng o etsa eng let's want to make sure when I was much maybe uthola le di millions mama angazi kamaphela angazi next yeah usasa advantage ukuthi umdala ifamily yamthanda base side like mama hloka court nja iyo ntho tso go thusa motho mo lo re emahanyane wa itse king guys ke tshepa gore la bona re tlile le o sihle ene o sihle o re jwaditse gore yana ke msadi wa monyane ke mosadi wa B2 mara le bona gore msadi wa pele o controlling o kore hana botho o batla o controla o uswa batho ha batlo mo sherela tšhelete ba tloetsang mara ntho tlo yetsang gore o o tshwantsa mise court ba shebe mo gore ho shego equal ba bona gore o su deserve thola eng o deserve thola eng lwena momo ha bo situation yeso whereby mosethepung ene msadi o mong o batla ba le power over wena ska le bala fela gore email ko Jozi Bioscope that's so today ke a le rata ka fela guys I'll see you in the next episode kopa le subscribing le sharing ibile le re following all the time. Yes, baby. Yeah. Ngeke size sisi yabo. I love funi court le my sis. Wena mme onje o thola dipampiri. Hobane la re batla o bontshwa dipampiri ha re bontshe. Thanks for the advice. Nincedile. Okukhulu. Because siyabuza imali ina maplate. Akafuni nitha amaphepha wale. Mangaki la maplate akafuni kwathi. Amaphepha ke ithi sibone ke lawo ama flat ukuthi mababhadala malini. No wena maybe OC ho jiwa di million mo house